फेसबुक पेज रामावारी यूट्यूब चैनल देसी बॉयज। तो ना आज मैं दो भाषा में बात करूंगा, मतलब अपने एसामीज लैंग्वेज में और बोडो लैंग्वेज में बात करना चाहूँगा। बात करने के लिए और भी कोशिश करूँगा। यार दोस्तों क्या हुआ, मतलब हमारे जो बंगाईगाँव माने आमार अखोमर जो बंगाईगाँवर एजनी ছোৱালী बुआरी मैं नाजानो दे, किन्तु मैं ताइक बहुत आगर प्राय ताइर किसुमान भिडिअ मोर किबा कि बुली कय तो मोर इंस्टाग्राम নহয় মানে टेलिग्रामत तार भिडिअ तो मुक बहुत माने आगते दिसिले, तारमाने इटुर ओपर भिडिअ बनाब लागे बुली सिहतर बंगाली मानुहे दिसिले मुक, किन्तु मैं चिनि पोৱা नासिलो जे एटु बंगाईगाँवर ছোৱালী बुली बा बंगाईगाँवर कोनोबा कारोबार घৰৰ ছোৱালী ने बुआरी मैं नेजानो, किन्तु मैं आगर प्राय কৈ আছে जे तो यार सिहते आगर प्राय কৈ आছিলে सिहतर बंगाली मानुहे भिडिअ बनाब लागे बुली पेलाय, किन्तु मैं भिडिअ क्यों बना नासिलो, किन्तु मैं कारोबार सत्यता नजनाकै बा किसुमान कथाबिलक হয় ना নহয় एटु নোহোৱাকৈ मैं कारोबार एनेकुवा भिडिअ बनोवातो ভাল নহয় বুলি मैं बनोवा নাই। और इतना सोशल मीडिया जितने माने आमार सोशल मीडिया प्लस और जेनेकुवा माने निউজ पोर्टेलत माने कथाबिलक माने भाइरेल हो आछे, माने माने बातरित ओলাই आछे, माने आइतो आमार बोले अखोमर बुआ अखोमर ছোৱালী बुली, तिते সেই কাৰণে মই भिडिअটো माने आनिम बुली मैं भाबि आनिलो, নহলে मैं निजे आगते माने किसुमान कथा नजनाकै कारोबार एनेकुवा सोशल मीडियात भाइरेल करातो ভাল নহয়। तारमाने आं बर'नि बुंबावनोसै आरोना, जी बादि बे नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय थानाय बे हिन्जाव मानसिखौ तारमाने जोंनि आसामनि बङाइगावनि होनना बुंदों आरोना, किन्तु आं बिनिफ्रायनो आगोलनिफ्राय आं मोनबाय थायोमोन बिनि भिडिअखौ। आंनो मा होनो इन्स्टाग्राम मा होनो आंनि बे टेलिग्राम चेनेल, आंनि बे टेलिग्रामाव गोबां मानसिनि गावसोरनि बेंगलि मानसियानो हरदोंमोन आरोना, किन्तु आंखौ मिथिया जोंनि बङाइगावनि होननानै। आरो बे मानसिया बेंगलिसो, बे बेंगलिबो बिराद मोजां रायलायनो रोंगौ, ओमफ्राय हिन्दीखौ बिराद मोजां रायलायनो रोंगौ, किन्तु जोंनि गार्गिया वेब सिरिजआव खामानि मावो, बिबो गार्गिनि लोगो बिबो। बेबो गार्गिनि इसोरना चेनेला एकदम एखे बादिसो ना बुंबा गार्गि मोसाहारि ना, बे गार्गि मोसाहारिनिबो लोगो बियो। गार्गि मोसाहारिजों एटेच दङ, किन्तु गार्गि मोसाहारिया मामा रोङा, मा हिन्दीखौ बारा रोंबाङा, बिना हिन्दीया बारा जाबाङा आरोना। आं एसे नायदोंमोन बे हिन्दीखौ बारा रायलायनो रोंबाङा, किन्तु बियो ना बे नोंसोर स्क्रिनाव नुबाय थानाय बियो तारमाने बियो हिन्दीखौ मोजाङै रायलायनो रोंगौ। आं नामखौ लास्टाव खोन्थागोन, बिनि नामा मा नाम खोन्थागोन आं लास्टाव। दा आं दिनै तारमाने एसामिसनिबो रायलायदों बर'निबो रायलायदों आरोना। आरो जोंनि बङाइगावआव थानाय आंना बङाइगावआवबो गोबां मानसिफोर आंनो फल'वार दं दे, बङाइगावनिफ्रायबो गोबां फल'वार दङ। बिथांमोना जुदि हायोबा बिनि किसुमान इनफरमेसनखौ जुदि आंनो हरनो हायोबा हरनो हायो आरो, किन्तु बे सिख्लाया किन्तु बङाइगावनि नंगौना नङा किन्तु आं मिथिया, किन्तु आं बिनि भिडिअआ आंनि टेलिग्रामाव गोबां दङ। बिनि भिडिअआ लिंकजों लोगोसे बिनि भिडिअआबो आंनाव दङ, नाथाय आं ससियेल मिडियायाव बेखौ आं ससियेल माने आंनि रुल्सखौ आं मा होनो जोंनि मा होनो ल'खौ, ससियेल मिडियानि जिथु ल' बेखौ ल'खौ आं भायलेसन खालामनो हाया। आं नोंथांमोननो ससियेल मिडियानि गेजेरै बिनि मा होनो माखौ होनो हाया, मा होनो लिंकखौ होनो हाया। नोंथांमोना जुदि बेनि भिडिअखौ जुदि नंगौना नङा जुदि नायथारनो गोसोबा नोंथांमोना आंखौ टेलिग्रामावबो लोगो हमनो हागोन, वाट्सएपआव लोगो हमनो हागोन, बा मेसेन्जारावबो लोगो हमनो हागोन नोंथांमोना आरोना। नायथारनोबा आरो आं नोंथांमोननो देखायनो हागोन आरो बिनि भिडिअखौ, किन्तु आं बेखौ मिथिया जे बे बङाइगावनि नंगौना नङा, किन्तु दा निउसाव ओंखारनायनि थाखायसो आं बेखौ आंनि बे भिडिअखौ लाबोदों आरोना। किन्तु बिनि बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आंनि बिनि भिडिअ आंनाव दङ, बिनि भिडिअनि लिंक आरो बिनि भिडिअ आंनो गोबां मानसियानो हरदों आरोना आगोलनिफ्रायनो, किन्तु आंखौ थ' होमबा नोंथांमोना मा सानो, नोंथांमोना नायो नाया बे नोंथांमोननि पार्सनेल अपिनियन बा नोंथांमोना साननाय दै। आरो खायफाया मा होनना बुङो बेफोरबायदि भिडिअ आगारनाङा होननानै बुङो। साला आं एफा मोजां भिडिअ आगारो, बेफोरखौ नाया, बेफोराव भिउस फैया, नाथाय बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाथाय माने जाहा थाहा मानसिफ्रा आल्टु फाल्टु कमेन्ट खालायो। भिडिअखौ नायजोबग्रो आरो मा बुंदों। आंथ' नोंसोरखौ नायथारनांगौबा नाय होनना बुङाखैना, थारमाने नोंथांमोना नायोबा आं नोंथांमोननो बेफोरबायदि खालामनानै होनो हायो, नायबासो। तारमाने नोंथांमोना नायबासो आं तारमाने खालामनानै होनो हागोन आरो। नोंथांमोननोथ' आंथ'बो दाखालि तारमाने नोंथांमोन जेरा आं भिडिअखौ गार्गिनि भिडिअखौ बोरै नायनांगौ होननानै देखायनायाव गोबां मानसिया तारमाने किसुमाना नायनो रोङाखै रागा जादों आरो नोंसोर बुजियो नामा? किसुमान खोन्थागोन नोंसोर बुजियो आरो मा होनदों बुजियो आरो बुजिग्रोयो आरो थाखु जायो नोंसोरो। मोजाङै नायलां, मोजाङै बुजिलांलाय। आरो खायफाया मा बुंदों तारमाने बेफोर भिडिअ आगारनाङा होननानै। आरो नोङो नोंनि फिसाजों बै लिरनाय दंखायो गोजौआवनो, भिडिअनि टाइटेलावनो दङ लिरनाय,
बिखौ नायागारा नोङो नोंनि फिसाजों नोंनि हिन्जावजों मानो नायनांगौ नोङो नायनाङा ना नोंनि फिसाजो फिसाला नोंनि हिन्जावखौ लानानै नोङो बे भिडिअखौ नायगोन नामा थाम बे टाइटेलाव नायगोन नायाखै नोंलाय मासे मुर्ख नोंसोरलाय अबेयावबो जोनोम जादों नोंसोरलाय हा आरे नोंसोर जे आंखौ बेबायदि होनदोंना जायबाथाय आंनि हेटार्सफोरा आरोना बेबायदि बुंगासिनो दं आरोना नोंसोर जुदि दम दंबा अकात दंबा बिसोरनि वेब सिरिजखौ बन्द खालामनो देखायनो हागोन नामा नायनां हागोन नोंसोरो अकात दं नोंसोरना दम दं नोंसोरना हा दम दं नोंसोरना बिसोरनि वेब सिरिजखौ आरो गार्गिखौदि सोरबाबो लाइभ स्ट्रिम फैनायाव दे सोरबा माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंहरदोंमोन बिसोरनि पार्टिफोरा मा रायहरदों मोनदों हा आरे आयेन दंलै आयेन दं जों आयेनखौ भायलेसन खालामनो हाया आरो नोंसोर जुदि हायोबाथाय हायो खालायनानै देखाय भायलेसन खालायनानै आयेननि हेंथायै देखायलाय खालायनानै नोंसोर भिडिअनि टाइटेलखौ नायनानैबो जुदि बुजियागारानो भिडिअखौ नायसोमनानै ओमफ्राय जाहाथा कमेन्ट खालामबा जानाय नङाना मानो एफा फाल्तु बेबहार नोंसोरनालाय आं नोंसोरखौ नायथारनांगौ होनना बुङाखैना गोबां मानसियानो बेफोरबायदिखौ नायनो लुबैयो बा नायनो गोसो जायो ओमफ्राय लिंकखौ हर होनना बुङो आं लिंकखौ हरनो हाया ससियेल मिडिया थ्रु बेफोरबायदि नोंथांमोना जे नायथारनो गोसोबा आं नोंसोरखौ बेबायदि सुबिदा खालामना होनो हागोन हायो आंबो नोंसोरखौ देखायगोन नोंसोर नायबानो जाबाय आरो आं बेबायदिखौ साना दे नायनांगौ बा नायथार नायनांगौल' बेफोरबायदिया जों बिदिनिफ्राय जेबो सिखायना लानो हाया बरंसो जोंनि नेट पेक खरस जागोन जोंनि थाखा फैसा खरस जागोन जोंनि नेट पेक खरस जागोन जोंनि थाखा फैसा खरस जागोन आंथ' बांसिन बादा होयो बिसोर नायनाङा होननानै हा नायनो नाङा एक्सुवेलि जों नायबा बिसोरो थाखा फैसासो मोनगोन वेब सिरिजआव नायबा वेब सिरिजनिफ्राय थाखा फैसा मोनगोन फन वेबसाइटआव नायबा फन वेबसाइटनिफ्राय थाखा फैसा मोनगोन बिथांमोना आं बादासो होयो नाथाय नोंथांमोना मा सानो मा बुजियाखै मिथिया दै जाहाथारनो जा कमेन्ट खालामनाङा बे देशआव आयेन मथे सोलियो नोंसोरनि आल्टु फाल्टु कमेन्टजों देश सोलिया दै हा आयेना नोंखौबो बराबर नायो बै फन वेबसाइट बानायग्रा मानसिफोरखौ बराबर नायो नोंखौ बराबर नायो आंखौ बराबर नायो जुदि दम दंबा नोंसोरो लिगेल एक्सन लानो हायो बेफोरबायदिनि सायाव बे फन वेबसाइट बानायोना बेफोरबायदि लिगेल एक्सन ला नोंसोर हायोबा दम दंबा आरोना आंखौ होननानै लाब गैया आं सासे भिडिअ क्रिएटर आं भिडिअ क्रिएट खालायगोन मोनदों नालाय ससियेल मिडियायाव जि भिडिअ फैयो जि भिडिअखौ थारमाने ससियेल मिडियानि गेजेरै बा निउसनि गेजेरै जि भिडिअ फैयो आं बे भिडिअनि सायाव भिडिअ क्रिएट खालायखागोन आरो खालायबाय थागोन आं नोंसोर आंखौ हमथाना लाखिनो हाया मालाबाबो दा बेबादिनो आरोना किसुमान रागा जोंना बुंनाय जाबाय बहुत देरिলৈকে মই বড়ো ভাষাত কথা পাতিলোঁ মানে এইটো যে ৱেব এইটো মানে আগৰ পৰাই আছে তাইৰ ভিডিঅ'টো যিমান আছে মানে মই আগৰ পৰাই পাই আছোঁ তাইৰ ভিডিঅ'টো নাম কি মই নাজানো কিন্তু আপোনালোকক মই কওঁ যোনে যোনে মানে আপোনালোকক বা তোমালোকে যদি চাবলৈ মন মানে ভিডিঅ'টো যদি চাবলৈ মন যায় মোক টেলিগ্ৰামত লগ কৰিব পাৰিব মেছেঞ্জাৰত লগ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে লগ পাৰিব হোৱাটছআপতো লগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ নম্বৰটো চাগে মই আগতে দি থৈছোঁ বা মোক ইমেইল কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব হা এই কথাটোকে মই আমাৰ বড়ো ভাষাত বুজাই আছোঁ মানে কি কিছুমানে কি কৰে মানে মই কি বুলি কৈছোঁ এইটো আমাৰ আইনে বাধা নিদিলে আমি তুমি বা মই কোনো বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে নহয় তো আইনে বাধা দিব লাগিব তো এনেকুৱা ৱেবছাইট বনাব নালাগে তাই এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে বা বেয়া এনেকুৱা অশ্লীলতা ভিডিঅ' বা অশ্লীলতা এনেকুৱা সমাজত বিয়পাব নালাগে বুলি আইনেহে বাধা দিব পাৰিব আমি মই তই নোৱাৰে এইটো ৱেবছাইট হওক বা OTT হওক য'ত যোনটো প্লেটফৰ্মত মানে ভিডিঅ'টো বনাইছে মইতো প্ৰায় বা কৈ থাকোঁ যে এইবিলাক ভিডিঅ' চাব নালাগে কিয় বুলি ক'লে আমি যদি চাওঁ এইটো ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ' চালে সিহঁতে আমাৰ পৰা টকা পইচা পাব মানে আপুনি যিমান সময়লৈকে চাব সিমান সময়ৰ মানে পইচাটো সিহঁতে পাই যাব ফোন ৱেবছাইটত চাওক বা ৱেব চিৰিজত চাওক সিহঁতে পাই যাব আৰু এই ছোৱালীটো মানে বঙাইগাঁৱৰ বুলি কৈছে মই নাজানিছিলোঁ সেইটো বঙাইগাঁৱৰ ছোৱালী হয় নে ঘৰৰ বোৱাৰী হয় মই নাজানো কিন্তু তাইৰ ভিডিঅ'টো আগৰ পৰাই মই দেখি আছোঁ তাইৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক কৈ আছে কিন্তু মই এনেকুৱা কাৰোবাক সত্যতা নজনাকৈ বা এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই কথাটো নোলোৱাকৈ কাৰোবাৰ ওপৰত কথাবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভাইৰেল নোহোৱাকৈ মই কাৰোবাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ কিয় ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ মই কিয় বুলি ক'লে মই ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ হয় না মই কিছুমান ভিডিঅ' কালেক্ট কৰি পেলাইহে তাৰ পৰা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰোঁ মই
আৰু মই এইটো নাভাবোঁ যে কাৰোবাৰ ছোৱালীক মই বদনাম কৰিব লাগে ভাইৰেল কৰিব লাগে এইটো কথা নহয় মই যিটো ভাইৰেল হয় এইটো তাৰ সত্যতাটো কি হয় নে নহয় এইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ সঁচাকৈ আৰু যিটো ভিডিঅ' মই এইটো যদি সঁচাকৈ যদি বঙাইগাঁৱৰ ছোৱালী হয় কিন্তু তাই বঙালীটো বহুত ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব পাৰি আৰু হিন্দীটো বহুত ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব পাৰি তাই নাম কি মই নাজানো নামটো মই আপোনালোকক মানে আপোনালোকে যদি বা মোক যদি টেলিগ্ৰামত আৰু তাৰপিছত হোৱাটছআপত মেছেঞ্জাৰত যদি আপোনালোকে যদি তাৰ লিংকটো যদি বিচাৰি কিবা এটা যদি আপোনালোকে ভেজে তেতিয়া তাৰ নামটো কি এইটো ৱেবছাইটত তাইৰ নামটো কি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিম ৱেবছাইটত কি তাইৰ নামটো কি মই ক'ব পাৰিম কিন্তু আগৰ পৰা অলৰেডি মোৰ হাতত আছে কিন্তু মই তাক ভাইৰেল নকৰোঁ বুলি পেলাই মই এনেকুৱা থৈ দিছোঁ মোক নালাগে মোক এনেকুৱা ভাইৰেল কৰি পেলাই মই টকা ইনকাম কৰিবলৈ মোৰ দৰকাৰ নাই কাৰো ওপৰত কিন্তু এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভাইৰেল হোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে নিউজত যেনেকৈ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে তাৰ ওপৰত পৰ্টেল হৈ আছে নিউজ হৈ আছে তাৰ সেইকাৰণেহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ যদি কোনোবাই চাব ইচ্ছা আছে ইনবক্সত আহিব পাৰি বা হোৱাটছআপত আহিব পাৰি বা মেইলত আহিব পাৰি মেইল কৰিব পাৰি কিন্তু মই এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰু দি মই এনেকুৱা কাকো লিংক এনেকুৱা দিব নোৱাৰোঁ কি মই ৰুলছ ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে কথাবিলাক সদায় মানে ভাবি চাব কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা এটা কণ্টেণ্ট বা কিবা ভিডিঅ' বনাবৰ আগতে কিছুমান সত্যতাটো জানিব লগাটো বহুত দৰকাৰ কিন্তু এইটো যদি বঙাইগাঁৱৰ যদি ছোৱালী হয় ক'ৰ হয় মই নাজানো কলকাতাৰ হয় না ক'ৰ হয় মই নাজানো কিন্তু তাই বঙালী হয় আৰু অসমৰ হয়নে নহয় মই এতিয়া নিউজত ওলোৱাৰ পিছতহে মই গম পাইছোঁ এইটো অসমৰ বঙাইগাঁৱৰ বুলি পেলাই কিন্তু তাই বঙালীটো বহুত ধুনীয়াকৈ কথা পাৰি আৰু হিন্দীটো বহুত ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব পাৰি কিন্তু তাইৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু সঁচা তাইৰ আছে ৱেবছাইট আছে তাইৰ এটা ফোন ৱেবছাইট তাইৰ আছে আপোনালোকে ইচ্ছা যদি চাবলৈ ইচ্ছা আছে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম আপত্তি নাই মোৰ তাত কিন্তু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ইনবক্সত আহিব লাগিব বা টেলিগ্ৰামত আহিব লাগিব বা হোৱাটছআপত আহিব লাগিব মই তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিম আৰামত দিব পাৰিম মই আৰু কিছুমানে বহুত কৈছে বোলে তোমাৰ ভিডিঅ'টো বোলে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে চায় আৰু ঠিকে বাবা এই টাইটেলৰ ওপৰত লিখা হৈ আছে এইটো চাই পেলাই সেইটো ল'ৰা ছোৱালী কৰি কিয় চাব লাগে চাব নালাগে না ওপৰত লিখাই আছে স্পষ্টকৈ এইটোত মানে নচোৱাকৈ এনেই ভিডিঅ' চালে নহ'ব নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' চাইছে বুলি পেলাই যাহা তাৰ যিটো ভিডিঅ' মানে স্ক্ৰীণত আহে বহুত লেতেৰা ভিডিঅ' আহে কিবা বুলি কয় ফেচবুকত এইটো তহঁতে কি ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ গিৰিয়েকৰ লগত বা নিজৰ মাতৃৰ লগত চাব নোৱাৰি নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু যিমান পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক একদম বাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব দিবই নালাগে মোৰ মতে যিমান পাৰি আৰু না ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব সিহঁতক দিবই নালাগে কিন্তু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া দিনে দিনে বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে বেয়া হৈ আছে মইতো এনেকুৱা ভিডিঅ' আজিলৈকে লেতেৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰি পোৱা নাই কিন্তু লেতেৰা ভিডিঅ' মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰোঁ এই কথাটো কিন্তু সঁচা কিছুমান মানুহবিলাকতো বুজি নাপায় কি কৈছে কি কোৱা নাই মানে কথাটোৰ সত্যতা কিমান কথাটো মানে সত্যতা আছে না নাই সত্য হয় না নহয় সেইটো মানে কিছুমান মানে ভাবি নাচায় আৰু ভিডিঅ'টো মানে কমপ্লিটলি নাচায় ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চালেহে গম পাব অল্প বিদ্যা ভয়ংকৰ যেনেকুৱা কথা আছে নহয় ঠিক তেনেকুৱা মানে কথাটো সম্পূৰ্ণকৈ জানিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব না ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আজি বহুত দীঘল হৈ গ'ল বহুত দীঘল কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ মই লাইভ আহি পেলাই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত নেটৱৰ্ক ইছ্যু বৰষুণ পৰি আছে আৰু ময়ো কাম কৰি আছোঁ না চাই ইমান লেতেৰা লাগি আছে গাত মানে কাম কৰি আছিলোঁ ঘৰতে মানে ঘৰ বনাই আছোঁ না ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ সেইকাৰণে অলপমান মানে মই ভাবিলোঁ লাইভত আহি পেলাই কথাবিলাক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লাইভ অহা নহ'ল মানে ছ'চিয়েল মানে কি বুলি এইটো নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি ইমানলৈ আপোনালোকে যদি সহায় মানে কি যদি ছাপোৰ্ট কৰে যদি পেজত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিয়ক লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে ভাল কমেণ্ট কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চালে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক বেয়া কমেণ্ট কৰিব নালাগে বেয়া লাগে মনত কোনোবা যদি কৰিলেও মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ বা বেয়া পাব নোৱাৰোঁ কিন্তু কৰিব নালাগে মনত দুখ লাগে না আমি আমি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ কৰোঁ না আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি থাকোঁ ঠিক আছে আমি ক'ব নালাগিছিলে ন মানে বড়ো ভাষা কৈ মানে মোৰো অলপমান ইফাল হৈ যায় ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানে ৰাখিলোঁ বাই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত